kati katufuna ebigambo bya mwami Mukembo. Mzee Museveni bwe yabaire ali kuwandika ebbaluwa ye ku page ey'omukaaga. Epapula yebaire bingi. Ayi mwami Mukembo soko maro ko kwa submission. Webale no mwami Shamiru kansokere ku parliamentary commission. Parliamentary commission eri kwa babakaba NRM na opposition. Ayo kuba ku opposition yababaka tichirobera mirimo gya parliamentary commission kutambula ate ranga kuli kwa opposition ainga ate bali kuwakanya ainga bali kutambula bili gya maiso ekyo ekiti wantangi kyali kubuuza nti bano bazira anything that safeguards them Uganda Coffee Development Authority okubaawo nerema President Museveni kukikosa kyayende ekyokubiri President Museveni yaite emwanyi mutwaye tufune sente yadita yadizukusa kuri wali kongera ku kicho Linda President wali kongera ku kicho bana kandogere President Museveni yaita emwanyi ekirime kyaife kyali kyebbenga tukifunye mu esente saadi no baliko bati emwanyi defe batadigemaako n'ekirime kyonka kye tufuna mu esente ate nga tuli safe deyaita ainga anyway nti bati basa ai yachita ai kabali kuba na ekirime kyaife kyonka batakigemaako so obona that level of contradiction abantu befe tunaki Olitegere okumanya ekintu kino ali serious ene ebbaluwa empya akagiye akawandika page 7 nga ndogera ku so bano bona bye bali kwogeraku mwami walo byakyogereko. Let's be sincere. Driver wa agents afuna milioni 2 kujja mu maiso wa agents driver wa district afuna emitwalo 42 nga permit bali nandala eyo nga permit bali nandala wajeni from C afuna 10 mpirano aye Jennifer goli kupininga yavaawo president we bali tolawo yunula okujigaita okujiza Minister of Works waliwo sente David mubabaka ba parliament bakuwayira wadibonako nakitegeera wali mubadigaba mbe nze okay nga David mbabaka nga dankola research nga dikola ki era nga bali kwenda okugulirwa balobe kukwikiriza yunulero be kufaawo ni mu mwani osuubira nti nibwe kiri ni mu mwani nibwe kiri era bwe nkiri so kyovuba libona nti wetube ni issue debikado ebusoga wano anti kijja kuwonera mwai Mukembo kupininga parliament ulira banene muku allegation nine no idamalo tiri mwogezi wa parliament akoye babaka anti buti ni parliament yaliwo so ndakwogera no mwogezi wa government ofono pondo ya kyogereku interior abamuko we have 200 million tulikwenda mu tuyambe agency efebe erobe kuba kugewa kuira muchi mu ministry so chendi kwogera it's not an allegation these are facts era tiri kwenda kupapya kyoko babaka bano bali kayana batyo nga balira akasente ko omuntu so balisa musamu twinza abane n'okufumano ngeri yajo tuwako akasente ani mbenti andi kwogera bwogero bwo anti bwoko ngeri yajo wa akasente tulino mbaka mulala ngaizo liraga yalire aizo no tuwako akasente so on a serious note wetubanga nebikado wano nga tulwanira ebikado nga abasoga mwami walu bikyayenza okwogera ku floor of parliament obe tubona okavuyako kakoba nti be ngekirime nti be president yatusuubiza ekyuma ekyabalimi nesente dafuluma yes dafuluma nekindi President Museveni baweereza esente wano nga ebikado we byagura bay 2 years back $1 billion okutwala atyaka olikibona aya abantu ekyota kirwa ku mbento yadiryako kuti olikibona irayo ku mwami so oyo natendeza issue debuso oyo ni President Museveni natendeza so abantu bali kwogera ku wano mulimi wa bikado n'abamu ku badiryako abantu bali kwogera ku wano
muli kwogera nti President Museveni ono tini President Museveni waliwo factor behind General Muhoozi Kayina Rugaba weyavaayo n'alaga nti ali kwenda okufuga eggwanga lino enkyukakyuka ningi n'ebikyusa n'ekintu kigemagana n'enguzi okulwanisa enguzi mu Uganda era yaba omusaale ku bantu abali kuboneka nti bali kulwana ki enguzi okuwa muki oli memba wa Piero yo nze ne memba wa Piero yo mpega n'ekyokubiri anti buti ekitegeeza oli tuizere kulaga nti eno project ya Piero yo nikwenda okulaga nikwenda obalaga wetwedde okubona ku program ya General Muhoozi weyabona bino byona so naali gaita ebitongole era obona nga alina document gye ali kuwaki ali kuwa president document ngali mukoba nti bino bye muli kubona tibiri kwida obwide biri mu program olikibona nti bino ebitongole byona bya government birayo mu maza mbaitidi nti oli wa Piero yo why to save government resources ayo ndi abasooka okusaba ebitongole bino birayo mu government it is the opposition of Uganda ngerikoba this government is too wasteful eriko no nesente njino era nga idako bino bitongole twaba ni ministry ekola byangudo kai twaba n'ekitongole ekikola byangudo twaba ni ministry ekola mu agriculture kai twaba n'ekitongole ekya agriculture opposition ya Uganda ate lwaki bali kutakania ate baida bakwa there is no democracy in the country when we talk to the president is a dictator he doesn't listen but alikuwulirisa kye bamusaba bali mukuba ati omusado no mubi ati no batakola ki basigema chovo bona nti president akatutwala mu maiso lwokuba nti ife bene tumala twamuterawo enjira ey'okwongeranga akola ki kuba tumala twalaga nti there is virtue niyenga akola ki asobola kuba tumala twerabira bye twakola ki bye tuwogeire olwaleero kuncho wetuwuna kuncho wekitibwa aga ajja kwogera bindi ngaliko bati ayemwa ati nze yunula na Gisembi eve omubuuza lwaki wa Gisembi eve nga mabire rifana nejo iwo bite mabira mwena atukobi ati mbita Katosi road lwaki tobita mabira ngate mabira n'okumpi okuje Kampala lwaki tobita mabira ayo lwebi nebirichi ebiri ayako ati yunula kuba yandi bayako ati yunula etavawe tuyambye ku ngudo wena avawe ngudo daife didabachi didaba mbino ayako ati nze na Gifero waje kumwani omubuuza statistics edde mwani edde Busoga omubuuza statistics edde mwani edde Busoga tadikuwa aidakwa anti ife twalimanga mwani abiti tuli kulima ebikado so ebino ebintu ebindi tubigemenga n'obwegendezanga nti abakulembeze kivubona nti mu parliament yaife n'ababisa budget aye nga kibabisa tibakitegeire nesente babisa tibategeire ayi baba bakwati ayi tubeti tweedinga nifo twadibisa so parliament kyeriko ati kiyaka okuwudisa abana Uganda mwami wali bicha babaza nti kuchamata oli yakubati ano ze no gozo ni mutuleke okay kuba imwe tumuli machi ni kwenda tujye honorable aga imwe tumukola kingo kali kujja honorable aga imwe tumukola ki tumukola so bino ebintu byona byetuli kwogerako ndowooza nti for the good of the country wetuba tusazeewo police ebe uniform erume wona uniform police then one mwede mwayo twede twayogera ku issue de Busoga obona Bugisu akula cooperative yayo wefudis alikona na bwa president aya Bugisu aba NRM bona gwe bawagira nti nibo bokulira ekitongole ekyo wane Busoga ekobe kukunti opposition alikwenda okula twidamulya ni wana abanga nani capacity so mwami kada olubi this is now the difference jetuna ife Busoga ife na Busoga ni bana ife abe Buganda baba yikira ife Busoga twina issue ndala nti ife twenda ino okuworshipinga leaders orishtegere ife twenda okukola ki ako mwami Mukembo na akakulu twenda okuworshipinga leaders ni against amwena kironule against development ife tulwana self bambone okufula abakulembeze nga bakatonda ab'okunsi era omuntu yayenda okola ki wabasinza ayinga ebitweta olala kyova obona nti okitibwa aga atira okwogera ku prayer week
ati ndakuniza abantu now Aye, are you a leader bulungi so why consultant for development twagitandikira muti nimwene Okay, mwebale why do you fear as a leader why do you talk about something njoja kuniza Okay. aga tone wantimba taita kisanga Okay, lwe munasobola okuyira wano ningini yambayo lwe twava anyway mu bye tulina okwogera ku tukirayiremu tulaye ku kyakusaba mukulembeze ati neja kyoneza abantu naw ani ajja okobera abantu nkweyanza Mwami Mukembo webale atuwulirise eddakiika ebula 2 okweyesa 6 tunaatera okusibula okuva wano